tira kita tira que musico sedi. Una paspiga, ito pa na kuha mo tabi kata diakin. Diakin na tin nausi se kya economical rate o yak. Yan ito ko ba yari revise te fika yu ito ko ba asa ke hanga aki kuha dito ke yan economical rate ya rent a compare no con nausi ka pura ke and out there yak water policy nga ito ko yari revise te yu basta natana ba actualize ra pa iraw e ponin na housing ina ke na ra singa ya. Berarti seti narago itu kosong aja tahu dia apa yang revise nana kok kumi anak polisi tahu dia, ya kabar berapa nak kami ni ti ya kan bukan yang irum di beresens. Kaya pun sekolah nak kaya kana pare, kaya pun sisira kaya ante mai sa erang dal mare kanuan ti to revision pun nak kontera ari taron dari tak housing ay pun ti matona men busi. Na respondi matona men kau ngat housing daya ini kita nan policy initiatives ay kana waking kay ani sisira tak met housing ibukin kata maruan ana service ibukin te announcer bukan na betera te botol nom ke ngai mai sin jau sai ai sekolah naroro yon tanga ispi men mewa mai sin na housing kapan te housing abu bo wani pi men mewa ana ngai tanan non economic rent houses ngai kanga atabi kina ko abu bo wani pi tapun wani pi men mewa na ron te wani kai ke na kan ya si kananuni tes sa sira kan ya abu bo wani pi tapun ipun mai sana pat nari akan na ikata ako na antara wa mo ya antara tao man yan ara pate speak Kurang di beresens ti sa diri ka orinek. Berapa speak ara wan roya stangin dia pariaran da kanga sa sata roy oi dawar ya opon me abu pa ya yakti masin daw sa yang ni tao ko penen sira kite the speak on the basis ya karine kani ani yon the graduate scheme ani kanga bo ya na kita wa graduate ni ya ko ya tirari ani kampantan ngaya pa ando makapuna no konti telirikan ro simula nomora tirari atau mesira tinan graduate ya kanga kampantan ngaya ya pasaron da ba ko komorati an pare wana bulen ndini ante local contribution to development babo ya ara aramat akiar ki ya pep simula nomora ro kanga kapungan akin na ri teachers by to ni nga ul graduate kana era Kurang pati sa ti orinek ti beresens. Ebon de era pa bukan sira ki ebon mai sia kulatu de bon depend na kon te tiri kita wan mete wan orang kai aro ta kita si ke atara ke universitas ke ya yosteria ke andi takina ma ya university na kan ya din na kana university te spong ke ada Papua ni mungkin kai kain te university yawai akata yana bangkai mga punubusi ata ini kiti pesa kaya ano ko na pente BYU pa ako na pani poka kaya antera te takataw mani nayari kang asaki ko na pun asikas ko na te kapani tinu kan wede de sta ba ina wakan na kontera pare ako nang dang mais na tayo sa kaya tayo na bangkay kana tayo mga pasari yaway sa kaya tayo pa ida manikan niya kaya naway mayroon kakawa kaya na iya itaman bukin tira ke kapuway yaway pun si puya bukin to 1 week pun siya say sarari bukin 1 week kaya nakarawa ya in-house training ang kanya ari ni kirana yan ako yung ministry kan panariyan tawro ito ministry kana pun titiman pun kain nanu akiroy pun tapi di ministry ya ko ang kanya yan na temporary ke ana pariyan kay kanga bukay yarate awarang makita pula tay kay pare to kore kay ka apun no kimaya pip masisibo book kanga ni bridge mondo koya asa kari kina tayo 2 months attachment ma ministry sa kay pun relevant saya narengkay ya bubura kita stream
Mangkai yarin ata ina pa kaya rin te na university te ispong. Angkai yasan maro kana pubusi kang ate rin ya te biu. Mare kanya kang itira sinori pa te umani kapito. Araputan namin na anya kanya bukan tira te sila kapani kapuwa kin level 11 te kapani te level 11 1 bukin 2 months ke kan nara statistics so fangai uwa tanga uwa pimetuana uwa tanga uwa pimeawa ke uwa tanga uwa pimetuana no kan uwa tanga uwa pimeawa ati PSO yasan kamakuria abu buat apun te graduates inaron te span nan that span of time was in 2021 no kon 2024 ngayari irang ngan politik tapo na betul mai sai para sa kon natay taman natay ya ko focus pa na pen atau amang agi pen ya units teriri ya kon ni mangara extended na akan nga kanga setiap yang kait ni te kanga te nukan ngari as sakakarin na pakanga te katawman bukiya tay kay era pa kanana po at sa Kurapa Presidents Tilian Reiter Iam Sirak Apa tesbiya sikan sirak yon area aus tenan vacancies kete taban makuria kia kayo sinora nakatauman te PSO pa eke engkai nakatauman te rika na roi bukin te pakapai te yakuna si kapara te Presidents pa anon nei nakoira irora kanga kita kanteni nga pa namantain nikakaya kikain tenan taban makuria kai kete nikanwa kitenan tenan pangapangay kay ng PSO mandain ka kanwa ki sotarane te speak Presidents ina wa mo andi sraki ka ati ka nani ang ake te terorome yemo antai ke yak mo antai esika au pa ne te pakapai kare kang ate ono wete peiti ako nang taraking kanye ari ay pun kakano na bete man engkai karukon mo kan tiririk ataraking kanye te ba ita ya realistic kanye nanon mo kan tiririk kana ina pun kanya ke nak pare ang inte saving me asa saving ara me yan tera personally mo na sang kakain kanye nari sang naglock up para resources sededi pa ibaga ora recruitment this kaya informed yang ne tiba nak mani no kon nere nang locked up o nang kapungan nak mga yang kanya kang atita policy ka tlan kai kana inatira kin sanwari ko nan tirak na kang akita ka pare puni iya pu tisarari mo antiririk taya tarakan mo kan tiririk awan kanya ko nan ay punta perangan tapin the ministry to one with finance new review one na finances pa ani pun tapera pa ana pa niya iya pa na kan mo yan ka kita kana kita mani the saving ya the personal involvement ta ani po kante kakan instruct Kurapa Presidents Asa may yang ake kan kori kan sirak nang tira anin nambo ani ake uani tira patani mana ake ugo ante mai sa tira wana timirion non onupo wabu itanga awan bo itara inati pakan wante tepira ake ano ne kain ake ake ano ne Oke ano ko ya kena ni ergi para patenti kanuan de setura kanuan de pira ara sinanongan na kontra patari mina ani akete nuwa ani de judiciary ya kan ko miti tanti ya kam karnek ani akan royanan
Ito yung nek minunos. That whatever I myself when the raise questions concerning the administrative otherwise right you can the magistrate allowances okay and allow can combine and the allowance of statute. Minutos po. Kalau sampai era bate sirak miron di sati kali nak minunos temen na akan istirahat ya terawih sih sari ya sangkain kau kuruak ke naron nara toy kata yang yakin na sa kau kuruak tenan terawih sih saya yari statutory terawih ay era kang abon terawih karena kang ay cinoron sih sirak makana ya koran yakin ne kay yari sa kau kuruak ada tebuwa simita bunte jangan sebaik ada yang ada statutory kain ini semati teaching mana anak rawin se ikutan ni kabel ke anak rawin se siwan dengan atau rawin se insurance and extra duty security ke aku kan nangkan ikutan ni kabel tebuwa wabi mewa TBJ ke TBU church ana rawin sin kabela na kon naron na bari te wi mesua tanga or te TBU church ke te bigina ya appointment ke sitting rawin ata te warik kon kari ke te wabi me luwa tanga o buwa angana ko iko sangkanya ayang ani tawari ati buwa sibi metona abuwa awal tu wana pun tera nara wisis, ada pun tadi nak yang admin, oh anak tapi okay, narum nara pun natak, karena ibu buka youth sampai Arab. Berapa menit? Tisa tiga koordinat. Sih, bos. Yang dapat kaya ay, anandi ada major allowance ngai antai yo tokoro kai okay ai ka allowance kai se sendong obane at the statutory the sum was or the court of appeal judges or the antai tokoro kai akana ada kai yan allowance ada pun the main abbreviation aku dah ikan survey Minit. Sampai bukan sektor yang ini nanti ini ada di cici kamu di cici kan ada punya ada dalam ekinak itu semua saya lihat dari tanya kata ada yang ada nama kamu berikan ada pion chat sesuai tidak nanti tahu orang kan itu terah abbreviation lah ibu kia ya, tapi narawin sih ada karena tanggilan yang kita bawa, nara pun nara iya ta, istilahnya pun di statutory kan ayo ya kainnya sama ada staff, orang ada samus sakibu, kan dari kainnya sih antara narawin sih kita bawa, karena tanggilan yang tiap ini ada ya tanan statutory, amin asai muangkai tapi bawa konanda. Dek ke, mari punya itu semua saya ditata dia pun sen, kena ke dia sen nak pointed dan, karena ibu buka yo nak kontesati, Tisati. Speaker daya ki yang dirite ya usiraki, yota anda yamata ayah kapuwa kami yang statutory allowances, yota nat, ikai ono six right ime iya ya allowance tan samus agiyat mo ko dia Minit. Terus sampai orang orang itu kita yang jangan allowances, mereka ya kau keluar kebun kau keluar cara allowances, ada memang separate kan dari statutory allowances, kan jadi teran allowances yang kan ada bawa, apa yang kan ini mana ya tanmus, yang tiadmin.
kana ako na ipupok yan. Era pa ni bubuk. Ikan sila iba. Patera aron tira tayo ginawa sa mus puniyay mais ni ayabu yan karoyan gato na makain na ganito arik kaya pun karoyan kisi sila bari yaro ko karoyan. Ay, Timil. Ayo, ada pun distract sa nukun tira. Ari appropriate me ta kawo kena para me ta ta ko na kanai ke ta kawo kena ani bikin na ko ko ti santi ya kalinek daron da ga mata yang kaya nara kana tangi dia ni kan na taya patera diki sitting arawon si ke tawa ya nara ya arawon sis atan mo sa ibu ki ada kaya ari abon si sit ni kato atai ke me wa de tai ni kato na makain ke aye ya kara awo ta ki kon chai ko ya karawa ke be ko na ni karawa kim te vecho ke darun kai ang ko te por si mai na ri ni meu na ki ke ya ni meu asmana ko te tera ta te ongra ya kin te ke si ya ba makoro yo anda anga ya karo te samos ya ta ta yo mana korak kana uwa ke to wana am ko na ben na vecho asikana wa gena ba tanan loyes or de samos ya koran iat mai kai ya koran ben karo ya kanga ane aron te tera te pain kai ya karo ya ada powin ta ya yo no ya ada potan nama ta ibu po kana no ya hatan mo sa ke yon na ke kawali de ke te yan mila kana ibu po kana mo de sabe Kuro Timil, Sadirik. Sepai ko na may bubuk me ay kan sila ge pare o taong kai sabay speaker pa asan nagtan mo sa namakor pa sinaw to kiyan namakor ki sesen mo metan ki ay aki ay bitan ki sige na ay kon karaw ge beto ki namban na yera ya uwe te tau te kan the situation ayo pandapatay ya ki po do uwe be be ayatay ganang pa na wakin na diyan atau ang provision ay koroyan kay Minila. era pati pokan sila ga naron kung ako wabon ilang taong kay ara provision kay kaya sa okay tibugin ti ta kay tarante tayan iring cases ay kay Mayra kanay pupo kaya sa pera Kuro ba? Te Sadi? kanaron na piyagi tau sipan moro to wani punya patang di bawah ayam ay tang ngamet ya ko andi Te Sadi te yo. Ako ito ba ay sa di sila kan yon te tawari pa ko sila na may sin tay na po ya tra. Ilo ko benda tay te Sadi ya ko na sila si yon kanwan te terari te mai sin manian ko agi sila ni mai sin te po ya tra ni bari bita bai to wan ando pa sin kana ko ade ito mai sin ani bugin te po ito ba ya sin to ani arna uyang ete Sadi ko ni yang anu te minita era pati te speaker na era bari te sati ya kay nek te men na men no sa yung ito ba ari yasan katiri ana sila kari ito ba ko sa kasuan ko na robes pa sa taraya para kana tay kari ta kanga gitara may toti na iyo para punta ka tawman ana kanta ni nga kangay eta inang teramo ang taon te ayo ke ako na tayo kita ton na taratara ari po niya nga na robes te buwi at tata na mga kunan kakaya ang ani bubo kaya ako nan beniyen kita ta cases sa kaya nang men ana ipupo kayo sa pe Sadirik ako rin yaki. provided te akin lagi pati dili grant akita change ki merak para makain lagi tawon tayo ki tera may sidamat ang ikara kay at the provision na iyo ni buhi at ayok Robert City, Timila. sa very bukan sila may tao pati
ada pun yang tiar karena ibu saya di setia karena karena tara na iar yang di tera itu seri ya pun ada pun masih nak karena era katemen era katemen oke tera dalam dari yayasan dan sangat berapa temen dari nak antara dengan kami di Union Church orang ibu buat telem oke nanti lens appeal magistrate ke kana tinua ay ade korani ni wasira no kon tawari ade nari yaidi ko wa ana rak nari to wara ibn ko korwa karti ti chichi ana kana ko tam san ya ibn koran ti kero te France ay no ko te sati ka taw pun tan ngora ko te ko sare ka kawa kari nari ti ari atelam ke te lens appeal magistrate and I will can sampai. Kalau Pak Astama dan Protes pikakan busia di minita. Paira meninkai tan mo ina no ane nya kata umania kite te lawen sani bukia te yo. Minute. Mungkin era pada satu ya ini teman nama ya meme kita pun tidak tentang itu lah masih yang kaya ada tahan musi yang apa kota yang kapan ni wabubu on meu karena ibu kayu sampai Berapa minute ibu nagerik tang karena kau kan jadi khususnya tiba-tiba di situ lah kan wanti bira akan anu ye akan ayeng akan ak akan isak akan anu ye onak anu ya kan anu ye tiba kan wanti situ sana kan nampau kaya na rapatan nampau terapatan mana nampau ate kidibes police service minta mai sa tebi man mau tenga de timirian onu buah wanu bui tenga awu buah onu bui man mau tetara kan ye ka kan meroro ya nan ya kan ko ko mi tante ayat lidan takaita Rabate speaker tauman sisira ki mo e kaines mete takatauman ibukin te pakapai ate sinori ana bente yar paake arakan nana ana yara keto akera kaya tan makurinte naray ko takin placement ay kan sisira ki yon ne ibukin ne arin yang kan ne ara placement na kias po sino ko kionongaun arin yan kai kya agi makurinte riri kya narok kurap the business ito ba ni apun tua hindi ke ayata po pare angkai ya kana at katira ke yantera ti tangwak ti temporary pare pun nang maistera ti rakan na anata pun mo kulit police ring kaya mga rakana mga di kana patrol boat ring kaya mga ira program ari tinakonda ipo katara ruakin tera unjon nat ayare angkai ya pun ti meto ti police nda ingkano ya na akana ausna komente te katane yai te tapon policeman ana pun pelende kay mo te taran mo te kay angkai ya developments angkari kente post pu wari ero kongkai le ta kawawa ay ina bana program te tautak ada pokan tatarwakin terau napanjo nap ngkai kani ngau na ni mena isnanu takan tani nga pari yang ko ana program saina ana pun na yana pa anara anata tararwa terau marangkai saina na andi kit training ay ita wo at face in the training ya ngkai ya akan pa na yata ya nang tawroy na ba mga kon booking
tira un pun na tapos sai na ke emena ye ari sai na pun ko na wag me UN pa e pun tararuan na tapo ni kanga ya kirang kan no kon tararuan tapo ke rang tropo kanga rang kora ti kanga ti kirive ye pun ye na pun tararuan ya na tapo kana e tararuan te UN na ka anera ka mokuria ye ara metan pa ye na katawan ti pokan te ka kan ti siraki ana panendeke ne ya mongkai ake akatane ya ka yo antara pare pun kora kono na bangkai ya tangok bonus si panga ngkai harap Kurapat presence de lidan takaita. Ako na nabubusiya te presidents pe ako na napen isibo kiran paira irawa tenan tapon makuria kana apang-apang ang kay te ko tagin president ya ako aspa o senokmente takataniye me ako na ni popok ira wang kay tenan magpurina nun te ko tagin president ne kake kay korap Jadi, teo ikuteta yon ti terapatan manirangkan yan. Ti anko teta yon pa yon si sotage. Teo no anganuri. yan the salary the speaker Salary. kainis me te yar korap Presence. ko ta pun jalan vacancy ka atake na kenkai yani yan te kirip yan rit pun te to yan te kwata yani te assistant commissioner te one te vacancy ye wo te vacancy yan te superintendent te no yan janan constables te no yan the constables tawakan yang kan ay kari-kiri ngana na iti promotion walak ana ko nandi kiri yay nari yay na bangka ito wana kang ati kari-kiri katome waki ari kan iti peripus takay bu kari po wari espo marok ari iti peripus ari po tawan ito wana na pa ena talak harap Teliter kinta kaita. the speaker Katauman ikaya di mana yan the territory. Oska ko wap ta kami sinan brisman. Di mana na pa yan the postahan iya bukin ang kaya ki kakurwa ki yan na nakatauman the police tayo. Presence. ina pakanga te kami sinan brisman yaki kangan na ko wa yaki mina yan te statutory post kami sinan brisman kanga ngayon ita pun nakimina na salary yan te statutory post kana ekonomi ipupukan harap Telita kaita. Para the speaker ay karabat president so ariya kami na ko gidanan katauman kay ngaye kain the territory salaries ordinance ta kami sinan brisman. Ane na petuare ta yokonan tarak kaya mga kirin kanin nasira ki the speaker yon anete the compensation wawa to one in me way so at the kotan e mai sina sita bo mai sina me te ririki ai mes konan de ke rongonte tera kanonte ta ta umani ai era ka ye iri at mai se si tiskina ye ka tera roi ta ka bomi ai te yo Presence. era pati ana select te ritan ta kaita ri ana te tun mana te compensation ana na re enoria
ali ano ko may yan ano ito compensation te puwi ke ali bukin tanan ko to ta ke ako nan ndo ko ye placement may yon na ari kita pun tanan witnesses ke naron na ni kang ni te kapan man ni pun siri ke te mangai nga si bukin na ye pedium tan ko ko wa ke aro ko may yon na ibukin te puwi ang siya ni bukin na ni te compensation na kainis may kanay kanga ni ti may kanga na yan ti tauman aneta expenses kanay sanitaria kanga ay ake ta tauman ay bukin ti ka anaro ke pa yesu kutte kanga ta kanay ron ti finance ti tenepo kanay ipubukan Talita na kayo. Ay dapat te presenza non è se che te serve trincane expenditure pare ponte te manen ni makuri bukia tan kakwawa te nabubusi sinoria te kota kin placement na pe ke na pe rakan na ana ka pe mane diri ke na ro me ye na pe na karai mane ipo kon iboni na nun na ana vol kai askan bubusi pa kanga sinora ya ke engkai tenan katong diri ke na ro kon ire me placement ke naron te paka takataw man ay bukin te pa teraruan na yaka te placement ke kanga ganaya ko nan si kapara te beresensin pokiran ko taira pa bukin terang kai ke ay te kirka akin kai nanon te iterai kai pilon te ko ta placement Verses. era pati te kataw mo na yan te tapon pa apapun na vehicles te tapon placement na pun nakon kanina no akin te taituan ke iyay bukan kaya na transport na pa kariken mga na debuli pa ikapu akan ka ariken te ana po at tawta kan Amerika ana ngayari ko na bani pupu ka nga te pupu yan te takaban te patrolling mate ngayani tawan na ko na ande kaya ite takat pare rawat te ribo ko ay ade tapon kan ku ade yasan ka tawro ay nga na ko intangi te tawta kan Amerika ngayani yasan karo ko na ko ya policeman ibin bukan ka nga te transport te pa mamana na ko ya policeman bukan na ya patrolling tanay pupu ka na ko te tiritan ta kaita arap Talita na kayo. de berestense speaker ausira karimina ikan nakonte te vote ni maina no are below the line are 282165 are yon the emergency rights kanya ko nan si para patira kan wante tata umane apuita nga nakonte ri kana ro te berestense tabu si peyo rap Verses. kang ay te kataw man ali pun iti kainata kang tapi placement to one ay konan kai taran kang ay kakadina ay ko na na tayo pa ti urara ki kita ti civil unrest kang ay ko cases tayo kana pare ya kapokin pa ti manep ke kapok ti ay iyan tapo tapiwa kang anang kaurara ki ti mantap ke bukin kangat minun kangat te pai mga yan ba kataw man ay kay apun diay ba bukin na de iyay tapi ya policeman to inakaita ka kun pa yo hangangay ka haki ko na pa ay ron ti rak ke ere ke may ron ti ta ti tumia kin chakawa ke ere ke mere na iya karisa que tera kanya ngayari ani pun tapi ya policeman tuan pai ke kanga tenan contingency ke tenan emergencies ka ko nanda ndik agari kana beri apa pun tapi
tapon placement. Ayari pun kanga pun kakawa kaya iya ita katauman ata tawrai pa kana ikonan di kaya ikay naron na yasandik o iya pa ita katauman iya kita we masi yan yang anti token provision amen yasan hindi kaya asak singay di takinan makangangan naron janan tusa atau ngayon ko na nabanda nabitiyak placement tayo rin tanto sa pa ako ng standby na bugin karikil pa rin yung sensitive kaya ko rin kangangaro ay kantinanda issues okay ito tayo rin na rin punto ito sa yan na batanan si Sirak batera to breakdown din to warian sinoria pa ya pa kangkay na pa kana kontiriri kaya naro kuna no kangaya wariri kaya kante ngaya ti tau te kangkay pa ina kay na no te kan tau roy kaya pa kangkay wapi merway watanga kontiriri kaya naro kana ko na si ka para anyo to tira kanuan kay ti api nga ay pon si te warene pe kita opni yan nga ay mang ka wariri kek no konneaya para Christes. narita ko ilang kanga bari pa ikaaki ko na nataki di kiya patanani kanga nakan nga mo si token provision naman ka wari rika papuno no bimaruwa watanga bupo ay minti maruro mit finance atau an enora kimo erorin buniyay temani atawroy api tanga ta enay bupo kinto muantay awari narita ko ipun ko nandang dion iwanan ti bupo wabupo kaya ko narikin na ko yon wabupo tanga kanya pun nang kora-kora takanga ay kay ka hasandik nari yon narap mo koro tari kon tidi kay kapakanak esan mga rik yon narap mo koro biru ke sa ko na natayangan pa mga yan ko nandik pay kapon ko na ndik mga yari pun etawroy na yay mo kangati teman ko nari rik ay awari mo ilang kanya ari pa na kon tawtaka ti karawan ti bubuk kana na ko nandang bubura ina mga bubura taka tawman era pa Kalau apa Christes? Itu leader kita ada. para ba speaker ay karbate te presence na nakabara na mga bubusiya gani ako na si kabara ano gani sa mga kibeno ko yeta na konti housing assistance kita pa kanang marere kime tirana no neye ya to mga ki re ke yante po kay kita yeti pita kaya ngay ako warere kete te mai say kana ako nan si po kinani mo tayo kura Presence. enariya nake te paka si te kana pun dia kanga ke te pitaki narun te intia usma kana ye te pitaki ako na ande ke intera taon te maingingi atanda tani me akan jaus tawan eri ke kapara kin ako nda are kanga jaus kanga pun te fix kosan kanga ina pun sukul naron singa na ye te mainging dunya kan te tani me akan jaus kanya ako na ande kita sa ako kanya na ipupukan harap Itu leader kita ada. ako raba the speaker tayo ay pa ya bukan na rin atau niya ito pitake and then ako na rin na speaker then to si Noria pa iya nakatauman ite Teko takin placement ibukin te to kirkak tiom passage tira kanwa na yete takamaingi royana ano correct teko takin placement atau iramen na kana maing meya na kya kasi sisi kanata rongon nante yo kan ito wabuin nga an korap Presence. ako iyay te kamay ngeng naron te
ai veni metong kaya yon ritera te un passage ye ganya kana angin ta mai mai ruya tan prisu na ke mana Christmas ake ako nang kandanda kang angin na mai bukin na yamusra wa bukin tiri ke ake kang ni men tan mokul ake mana Christmas kang ka tauto kite awat nga yon te menna ane nga yani te un passage kana esane es metsakat te jatun kapane mana ni siraki te te satia kanine teritan sakaitar harap Raba berisen sa ibn nakirigakan maruroyan na iyo sa sinang kami to rawari iyo tawari niya ang dito mo ki kota niya uwa ang di Kiribes Police Service hindi may sa tepi menimewa timirion no nubuwa wanu po itanga ubuwa wanu po menimewa tara kitibira kanano kanaki kanaki sa nung kanina ko nanimina anet tirapatan ng ni Mewa ake ni Mewa Public Service Commission hindi may sa abubuwa wanuwa tenga awan abubuwa wapi Mewa tatara kaniya na kanimeruruyan na iyo kan sisiraki kan kano kaya sisiraki yung tirapatayo yakan kano kami tanti di saat itu mana kali ni kami terawat ini itu Honorable Teriata Mumenikek aku Proprio spiega, ako ay di ako si tuwan ako sila yung anterari. Yung ante di darawata tabuta ka ng kakawal kay iyo ay ako war nga pun nakete nga pun bitakin na narari nakatawang man nakanta rin watar pun ana pun tawag eh asa nga tawag kasanta pi ako kitri ka narok ito ba tapos si district doon na ina ko nang upo kay presence ada tawag iti putangin anak kapatid mo na iti dapat tayo ay ire-ire materari doon kakurawan ti ti recruitment ilang kura-kura yung kapatid mo na bugin ti tapupuwi bugin ti rari ti takatira nalatapon makulan ako ti tawtek ako nan tapos ito mo na ti sila ka na inakulay ron ti inangaraw ron ti presence starati yara ba pon ti beto nirikira ti rari kang may sin na post ti rari tinan positions established position ti tawtek Toy daw wan nakataw-taw ti PSC ani makulim na ngay ang nga ti toto vacancy Tadi kataw-taw tanan ay napakanganong kanwari tarakin pa ikasan di kami nuwa tanga ubi matinuan karukuang kay ato iya pa era nagpati preparatory meetings to anya ko na nilapita po napi matinuan ako nito awa iya yung kanyang mga test pilipili inanon to the average ay tibupo nubi kayo nubi na may sinitabiyo to ririk the average na pa buwan ya ite test ay ang kanite interview na ibubuki kakante sa kar karapat presence okay kang panake di akan meruruyan na iyo ay dilihan na kaitar Tasi te sirak yon ne te sere tripa. Are si tatarare te kanwante te swame. Arin akirin niya te kain te PSC are te nan members te speaker. Akirin yan te statutory salaries. Are nga yari to ene rin kataw manya kampon si te sirak pare akin kairin ne te yakurap. the princess Inte yung kahit kataw man niya, utakila kaya papansitit siya lady. Harap.
business. Okay, pinakiri kaya kan meruroyanan sang na kung kan sa senang kan ako nanurayon. Tidak naman na ng panimawa kaya mewa at Public Service Commission. Damay sa abubuwa wanu tenga onu buwa mewa tara nati parapatan di setura ke kanuan tibira. Akan nanuraye ka ngayon kanak kasak. Akan nanuraye ako anak ano ko yaki ano ye sa no nga ako narapatari mina trapatan man na namba no aki no the Ministry of Foreign Affairs and Immigration the mais ni mawa te million te buwa sibuita nga abu buat ni bimete no tara sa no ko mi tanti amisira kyone the sati metapto mayang teman at yung po tapiran ng Simeon. Korapa te speaker kalinek abun te panamon kam nauri na ko yang ngayon kami tinga po ngai kam na ben naur Maori, ento ayo ngan smau te tinga po ngai na te speaker ko kalinek au mo sirek bunian personal involvement the on the salaries te speaker ko kalinek en ora ki pati te para que te mai se obi metinu watanga te po obi metinu te speak ta konan lan kapana panate ayo te Bereses, tayo. Berestes. Ada pati angin terakan te salaries pun terakan te increments terakan kana te tenan new post ai ka araka terakan kana yai te takaitan tipu ai tai kai ko mai mai no akai tak yan kan ya konan kari ke tera kan tera de salaries tai bu bokna kon na saksati aro Korapa de Berestes. De Satirik. Era ba te te speaker kalinek ko ai e bu total yai no ra kin te tera te nanga establishment registered te minister te ra te foreign affairs ba te manda ko woman ai ka araka te yan te document ai yo on data ke mari tanga yang kan yan te mai sene era e kai tra mai yo te preses te yo Berestes. De Satirik o Kornek. Era ba te speaker angkan to san ko kan na pun data na ba angkan na yon tanan foreign missions te speaker ko rin te ta ko na ka para ko ile te Bereses pa yang na ba no ra te bodo na mata ye te ilaw te Riverside Commission ye te mission in Beijing ye te mission in New York ye in Geneva dinan sa rin sa kan na ba te speaker ko rin konan ka para ikay tayo ka te Bereses kunoran ko na De Berestes. era pati bukan te seraga ay sari akakain kai yai era mission sari New York yai kaina yai era mission na ni BC yai kaina yai era mission na ni ya i Beijing ani yai kaina kai ani ya kaukak yan kaukak ani ya Europe ani yai te ani ana kon kauker esan na ko tapon wuto weekend nak ani ano ko kanya ka ngati te ani ano kon kangan si ponata kau katera te mena Geneva na yan kawai ng kanya ta pun mondirik yan kawai ng nakwa din kakaya ka pun te ambassador ani na yang tawran kan nakon na kau ka di Geneva mesan nak te beri te ano kon kangan karo te kau ka te si tawroy ka ang crown work bain dokon di ambassador ngarap tanay buka Korapa de Berestes. Ayat Sati. te speaker
Aira para betul betul sih bukan kakanan akan na batay ko nan kamata taro ini pa ko wai ko ko ron tayen war akan atay pun no men pai ka ko na pai bukan apa are ko na bata po kay ti speaker ko karinet nan yan ti tra the salaries bukan ti tra ti kibasay commission ito may sa tubupo wapin na groi wat tanga abu wapin menau abu tin menau ona yan the mission in Beijing Robbie Matinua, Tanga Tinua Tinu, on the Yan of the mission in New York, to what in Minoa, or to one Tanga to one Mino. I want to as for how can I attack in the business academic in Europe, on the Geneva, now Onubi Tanga, the bad. Bukitaranga Yakorai, the speaker ako karinek bueno pa ako te kaya ako ba boya te terat arun ting boya te korek kai te sabadi akan mai te sabadi bukan orang tu bola Kurabat sari presence. Ada benaran kang pun tin boya na pun dia te pesa tadi ada pun kapuke yo apun ko nang kanenda kana kon tin na yara ay contract na ana kan kaparaparan tira muli mga stats ako ng kanin mga ra kung kokoro na pepuya pa ako ng statement ang ate tepo ari te starting level na kang ate ani te intera kabarabarakin te takokokoro ndera ni pakapayakan ana matata inom te satia kanina kera Kurabat presence. Atau ibu nak jadi kan akan ayat di nak kau kiri kena kau mesti sedih aku ni kerjam ada kuman dapat di sisek jadi teman minta tu ya nak ay dan nariwa kwan kote o ko ye ko biru ay ko no ro biru jo te sila na iya ro biru ay wira kan speak up the yon the deep grants the speak up for next and the device much people can think ya wo tanga wo ni awa te wo te metin wo tanga au te pachi te tanga ni people can think ya ayo te think no wo bi me no atena kan kan ke bi no wo tanga speak up for next kana kana ka para kintera ayo te presenza academic crop presence. Rabadi te pondera kayon de liu grant ana pon kaitara na are iyo ira kai ekonan ndakat te tani mokuri te tapon mokuri ngaya pon konan ndakatera te liu grant ya ye two new staff ake kangana ra kai bukin te Geneva mission atawan kan ne ena konan kabara para kan tera te liu grant o kandana ne ibu bukin akon te satia kadinek Kurabat presence. Inora Edward pem tahu di seri teman orang ni mai teroti na ita ang nana ko mo Berapa speaker? Aku kamu tidak nana the league grant pa. Aku akan na pernah league grant roy di. Masih tan mau kuri ni ya. Kata utau wakin jadi kan orang ni singaul mani mana ni. Ia tak roy kan terari. Tawarian kan ni kan dek kan ni yang ni pun dia home passage ni 16,000. Kasi kan ada yang kan yai ibu ko ya staff ako nan league grant o maapon ko nan leave passage ni pangas me pangai ana pe nak yang kan leave passage ngala pun iya yang na special contract itu sa kata ya era presence. Era pati iya ingko ada kan ngai pun si me lagi bugian betani mo kuria ke menai Christmas ake ako nan do ko ikai live grant ana live grant or wikai
opun konan mangara mga liu pesos may tarawan nakon na paya kangaan ng kanya bunda ang ireke ane ipuniruyan kapanya tadi kita tani mo kuya kaya akin na itaraw pamina is Christmas kaya konan na pande kana ko ya kaya mana isinan ko kaya mo sir amena bedaran missions kan ko dira ko ako na grants or gay ako na mga pesos ako na pay kangaan kan ibigati policy ay unilateral ko kan tan mo kuri Christmas ara Kurapat verisen sinora te antaura te sete ya karne miteptu emang te perendang tiang ruta perendang sinyo nako Berapa? Ada yang orang ada kaya kan. Yang kan dari mungkin kan itu relocation itu speaker koordinat. Aku waktu mai saya kira tak programa. Tidak bukan relocation. Ini nama main itu tidak itu ministry nak kontak betul kan ke. Ane yang itu 22-197-19-1911 nanti relocation. Mai saya Abu tengah budgeted for jadi dikai. Akan dikatakan itu kira dan profesional nak isu apa pun dah. Koran kepada para IoT itu proses tu ya. Veristes era pati tawai kun sida ka taw man yun so ya ke kudisinan kun ke Christmas ke ako na ni mangara relocated na konta no kila ka na konta capital akan yang kanya ka taw man bukin te relocation ke kita both ways ada man may kay na ko Christmas ko sinanuk ani konang kanya na para ngayari ibu kaya kan di immigration kan di New York Mission Geneva anti Kilibesai Commission ke nari ay karak ay kakiri kak ngayari kan ngayari kirang na ya kirang pupura di significant certificate yon ay rapat ay sendiri ka karne miteptu emang ada ko te tiang ruta perendang sinyo ano kaya Berapa speaker? Era pati business pa ngay para roin kan titirahan pa ngay ira na makulon na foreign affairs kami na isinan ko ato akana amin ay kismes na roya kan di immigration ato andan foreign missions de speaker era pa pero sa mga ko na nimi na te madam de raw de speaker ko man kalinek wanti turka naman de entertainment kali kita lah kau boleh meroy watanga, jadi buat sebi metuan itu sampai kali ni. Kau wasa tadi apa? Ministry tuan apa pun kakak kita mungkin kakak kau tadi macam kita besar semua iruah, nak iruah itu presiden so, terari kita speaker aku kali ni. Kalau tu aku nak kabar ayo presiden saya kali ni, belakang anda kita macam saya boleh meroy. Jangan terang ibu kita ni kaya. Wabi mengawan ya kataw-taw ay ibugin ay entertainment kaya ngai arabati sa tin na sila ka yung entertainment kanya ko ay entertainment and the local okay yung entertainment and the overseas okay yung kanya ni Akawat nganti Kilibesai Commission yang the local the mission in Beijing Geneva okay atan na ko mayara ay provision yang kanya na panit entertainment yang the overseas ane ere kana kana bayay te punti admin pun job sikay yang na yang Beijing ay na bayay Geneva ay na pa ipukin tera te Kilibesai Commission tayo pun para kinarik te tinani ka akiri ka ya provision na Beijing ay Geneva letak me te admin aj ya irakan te Kilibesai Commission IPC ipun ibukin ka nga
tera kay bukin kanga based on the kanga the projected cost. Okay, ada ako nan kanta nga kite tanan delegations men tawta kay ako nanda DPC na konta commission ada ako nan kanenda kareke anak te rakantera takapanaman kanga ni ate tanan project na projection de kini pasay commission na to para kan dikya kunara missions ni tagmara office ay kay and the foreign affairs harap Robert Presence. Mr. Eric. Speaker ko rin, era pati Presence, kapara-para na iyo. Asa, nang ko rin kanya, ti turman, 227-111-227-111. Ano yun, tapas ticket. Ang kanais, autorita de speaker, ada ka na ba ay yan na foreign missions sa kanina kaya pas ticket allocation. Sa iyo, te Presence, ang kanais, yan na ba yung fuel allocation na yung anak, tarangan niya po kinapa na pas ticket, yan na ba yung fuel na yan. Yan na ba yung fuel na yan, the provision na yan, 227, ano ko na, The Presence. Ada pati aron ta para ni yai te naron tuin takatauman yan te tapas tickets tarana ipon sukun naron isukun naron na tara te takapan yan na tariki tapon yan taraway kay panahan te pas tickets tari na missions te kiribas sinanuk akanya tawake ari te tickets menta ko na dikinda tsaka pa naman ni kainis na te to kang aki ari kapara ken yon tanan missions kang si te tsaka pa naman ni kipun gaitara meta mo kuri yan te idiki pun intaraw kana inay pupukan na konti te sa tiga kalinek harap Sa diri ka Korinek. Era pati Presence, te speaker. Na kusiya ang ano pa na yan na litera te local transport. Yung yun na pa yung allocation tanan foreign missions. Understanding, can understand the bottom number that speaker po niya ito yan nga kaya provided pati at commission ni Suba ni New York po niya ito transport apon ato kayo natirangan niya ito provision ng ayong kan extra ayo kaya kung ako nan kapara ayo ito Presence kaya Presence. inasi kay kapara bule na kay diri sati iterani taray at punti pas ticket kete fuel kana konari kin inkotoya pare yai te pas ticket ani sa kakak yai kan te fuel at office transport yai na petanan local affairs and ani aitar na te traveling may konasi kateria pa nga pun kana na pa yakaka na baka The setting. Kalau betul itu Presence, so ani nanon na te office transport, ay na panigana na te local affairs, kaya kangana pa na ako na ban dan eligible na kayo kung the local affairs o te office transport, kaya ako na para iyo te namatata kayo te Presence tayo. Presence. Era patati ki yon dan missions tapon niya kapanaman ipon yon na kan PC pang na kapanaman ipon yon PC akan nyara na pandalan loko ke ato iya kan na pa yon Amerika to pon loko na kunti tetapo dia menaya ke ayen kan te ini ke na pa ikan te air of vehicles ke ibukin te kangatanan visit ake akonanda ndeke yan makana kay nano kangay pun ipa ka katauman yan ke
irikin niya ina bete pa kapa ye kang to cost sharing imerinan te PSO te tera te obi dikin ni tera ke ako nan site po ye kang kay na nokin kapane mani ay kay na kon janan mission sai kay ay kan kang te cost sharing ye era Ay rapi na kiri kaya kan meruro yan na yo. Sa ginakungan niya na kun ay tilitan ta kaida. Kabarabara te speak up isi kan kotain naron te location na ni te entertainment. Iya kirang ngota iya pa. Hari aki angkai anak katauman ni te admin yon te loco entertainment. O kabarabara te loco entertainment hari pun hari akakarawak yon kiripes. Mesi kan sirak pa. Ita katauman angkai emena yon hari te takakairwai sinanu. Ati admin ne wan bui metu wan tanga. Mesi kan kotain na nang aki angkai yan po te distance in Minister of Foreign Affairs so ayan ana best yang kai ana mission admin yan ko paipon saya dengan missions para Arabani kang iyan te tak mete te job sinumania ibukin kang abarong andigin nente takapenumania janan admin entertainment ke entertainment namin iyan te tanan admin angan ibukin te tanan visitations ke bukia tanan ruame mesanan ko ke ane ada nagam tanan overseas case ke ma amin iyan te admin era pa kanina ibubong na konti sa tiritan na kaita. Era. Tiritan kin kaida. Prabhat speak ato ya kami ngongoron te code bare takaparapara pun nang kokurume takaparapara te berestens kana sinore takaparapara ninte pokyan. Ayan sirake ne eroire bare meta te ye te tauter te si kan sisira gindera kane yon te housing assistance pate tera kan kane ako nang kaparapara te berestens te buat me suwa tanga tayo Bereses. Ay rabate tera kan te housing assistance pun si buki akan ayay mga tanim mo kunin aka mga rani to apo no kon ministry aki ay provision jaus ngayang kanya ako naan mga rikin kanya te takatauman ibukin na jaus kaya ngayan na kangapon si ibukin te anit housing provision yari po niya na vacancies te Ministry of Foreign Affairs takanta nga pa kanatira kaya na anadiya niya ay jaus at alright anya kangati rana kaparaparakin na te speaker Korabal bereses. Tiritan ta kaida. Prabhat speak ano po siya te berestens ako nang kaparapara tera kane te yan te job si New York tera kay erwabi tabunta nga yan te takatauman yan te yo era kaya nang kura tera Bereses. Ay rabate ekananunan te jaus ke ekonan sipon kateria anamena te tiritan ta kaitara ay ang na yotari ke ay rarap kanakanunan jaus sa ori punya anamen tangkai te New York ay te project officer po ang ayan tat ari kanero ko New York na plan kanano announce na anong ko ati wana ta kanya no ya kami tatang dia New York reken de kana project officer bukin kanga kakayakin mani ana mani ni buka ke ko na ni bubukin na pati New York mission kareki bukin na pati tauta ana Robert Bereses. Tiritan ta kaida.
Kapag speaker na nakarautaya ka ng presensiya kiro ay nangutan na rin na kaya kaan yay tiyaw sera ka kang anotaw ka ay mga kay kesa yay takataw man niya tira kaya yerwa ko itapunta nga takataw man ibukin tiyaw stowa na ani nakarikiya kibukin the mission in New York irarikin na rin announce den besta at tira takaw man ng besta kaya maging ganda katinuan na si so tawan tayo Persis. Eso tanan. Te wana te aus pinte te project officer. Ane na kon base in New York. Karabat Persis. Kilitan na kaya? Nakabinin na sila kite. Te speaker ba? Inora te takataw man ay irigay mo takataw man the external travel at the PDM. At the external travel at the FA. Ane 22731 or 227312. Nasiba ka nga Tapos karawan daray yatay sinoria pepa ka epakate takataungan ng TFE at nabuwi may awawate. Tanga mera ka te PDM. Kanga tas kanta nga iya pato na anairi ay kay pare to yete kirkakin temana atau ena kiri ka kini peta kapenuman mena buset beresens kana ako nang kabara-bara ya kana tenan ko ta kana wo wai kan patera kana wana pare ina ngira ko no pino no watanga de PDM me pa ka tefe ako nang kabara-bara patera kana wana kay te breakdown te ya atau ena meta tarike rap Persis. Era batayan na te petium ane ibon ay kay mga rita kang kana kat joke rate awangin tira kan joke rate kan very te booking ngerang kan ane sarang tatay yang yar sarang tatay na baka na karo te booking ayar ay irang montay kirang skira kang ero rate planning 2 ke 3 months ahead wala ande kan kantanan prices in joke like akirang na bubuak ngayon tawan niya hindi tayo anya mo ko dira ko rakip na yay narangkan niya yon na te tickets yay ka nga te policy de ako na tutunas ni bubuk in pay te tickets te tara te petium isto ko inalon ka nga te cost sharing awan niya skata ekatay na te ministry na ni mo ko din ako yay tayo na ibubuk ante to speak Arab Karabat Persis. Setelah penakya hari kan maruruyan itu yang akan sisirak nang kanakwati to konsuno yan ti tamakuron ani nimewa and the Ministry of Foreign Affairs and Immigration and the mais ani nimewa ti million te bubuay sibuite tanga abubuat ni bimatenua tetara pa nati pakanwan de setra kanwan de bira ake ano ye ke hangayeng ake kan sakit ake ano ye ake eno ko yake ano ye sanongan na kon nanimina ani terapatane ake isua the Ministry of Culture and Internal Affairs the maisa awa de million pop metawana tenga sibua ono bu metenua tetara mitante ani kam kan sira ki on terapatane manayo Delitan terkaitan. About the speaker, the wana na takataw man ere araw da restrege yon the territory akin na rin tiobi namo au sisira ki yon the kanuan the commitments panasibu busia te milita nasi kauringirang ko kanuan de support grant tirana breakdown ko the may manen and the support grant yan are 263120 wo no what en what the one wo wa kya the support grant ni awat smarin me awat te million taya Minita. Kuraba era para terita de kaitara
yon na sila ki bukit the breakdown yon the support grant buki ya counter the mais 4.5 million erang tere ba ipade sari ya ya counter ka wapi meter mo mais na hai kan de tanan asun man ke akana ko bukin po ka kinte counter kan the grant ayo daron de tawana ponte pokan de tanan school trucks yay the ferry services yay on the wages subsidy you on the administrative pairing tabe what the stationery ari ai kai ana konte aponna mi kam strai kai ana nei bubok krop Jadi dari kata Brava de Speaker, an nabubusiya te minita karinea ki ng karapan na kaparapara. Kaya waspan ko to one at the council yan the grant kaya prap. Temit rap ako kana napuntang siya te rita bandal nakana koy na min tuwan nakakin mayana sa kimakin sa buya may makin tamay sa tabubo ni mapimano watanga wabubo wa napimano utari wabubo apimano watanga tapois pimaruwa marake wabubo telebi may suwa ono pois pimano payang tinabubo wanu watanga wanu pimay suwa tarawayata tinabubo wapimano watanga sebuah orang punya sebuah orang bertenua tentara or TUC wabuah orang bertuana PTC wabuah wabui mayana wabuah tuana Korea tempat terima mesua aranuka tempat api mewa tengah hari api mema wabuah api merwa nunos wabuah api mewa tap north wabuah of merwa tap south tebuan ubi tengah onoto tebuan ubi merwa nukunau wabuah ni merwa tamana tebuan ubi merwa kabarata tebuan ubi merwa tengah arure tebuan ubi merwa tengah mana pa spi merwa tengah tapueran tebuah ubi merwa tengah teraina tebuah ubi merwa tengah Christmas 7 Council tebuah tenebi merwa tengah wabuah merwa jadi dan kata Brava de Speaker, ay nang kahit awo te minita pa ispangay anak para nang metatan te tayo. Se awon na pespaya ra council. Anang raraba te minita. Ang kad na mga bubusi ko na pe ani yahan na te local councils grant te ganena ko na pende ke tota na te rungo na te po wana buita nga ono po wana pi no watara. Brava Korapari kita terita, aita ko bayo bosi kainas me te mungkin di kuante kangate ide kere me di kuante ya me angita nani ministries de si mungkin te TOC ya PTC korap jadi dari kata Brava te Speaker, ang kad na bubusiya te minita. Payay ngai ndiri ke ai ho ite ake ta kata umane yan re ayamon karikira ke ara kamsira re si ronte ndiri ke ai on me potanga ngai ya ke ona si popo ka para bayan ke mga ke ta kata umane yon nei yan the contribution to the development fund kurap temit Korapari kita terita ko are yaki kaki te tamay sayo ko yaki na konte te local to na kon na local contribution na konte development fund ma ani mga bon mga reflected in the boke the development budget ani mga pon yare mi abuate tangare mga pon tawro ay bugin terike ana rok
Messi te pues te karaya na pa mga ki minero pa mga minante tenebo era kana yung po Ay, tinidaling tayo. Raba de speaker ang kanya na napupusing kanya na para te minita. Sa te ine pa ine petenan te ye ipakal na ana kapene man ye tok pe ire ki meri na supplementary away na per kanga kanwan na ramon merurun montay may kan si bubusi yon te kanga tenan pita kinakon anawari ane te loko FS o ship face are uway suwa uwa tawana are nang pakan na kon te riki anarok o kanga ane anak hangin na mapulite te minita kain na natapon mapulite na ko hanap kana ako nang kapara pakin nante yo para Minita. te era pa te ita ha ita ko pa te sira ke tabegia ane kana ko puntara yaki akia ko corona baren te diri ko wanga wo pi mewa apunta mai sa propi mai suwa tanga kaina no ki bugin te diri ke yo ma ta ko ngande po si te revised ibugin kanga po si de ke mate kanga po si te one off are te first back are karawa ki i awai ke are are ngai are apun ki para ke na pe mga revised ay to buat apun mangkana ko tarare ganda mga kamay ngingak ke ngande te mai sani isibi matenua tengan ke kana ko taraya kamay ngak haya yare sito tanare kangan naron nare kana ko pun data pun pati siya ketaran na suwa kana mga petanda pun tangan ko te sa team kana ko si ta si kaya kamo am sila yon nare punta kaya pitakin tetra te takatauman bukin wo tanga wo mewa te rik ayo ni de que me te rojo FS and SIP fairs papun si mga yang kan tanga nging man si taramo o mena yo makana ibubok mo Erik Meirum de Minita. era te mai sa kamay nga kinakonte te logo pedium te mai sa mewa te nga nakai ko rika ki me iya ono wat nga te ni pubua ibugin te travel are kakorog the statutory jay ni mewa te nga are mga anak te rare te kana ko tarare de CMT ke te output de montai yo yete te primo no tanga are kaina no ki ante te CMT me yanagi e ko ko ki na konna ana local pedium ke bukai pun kami anak ko ki na ben biolocate te asuan yagi então te diga ngana stara wo tanga wo bi me wa tamais pon te bi me ono wa tanga is bu is bi me ante te ri ka yo ya ki na kon tanga te bi to wana tanga is bu is bi me wa mga karuok na kon te me wa tanga karuok na kon te ana loko pedium te trare na kon te loko pedium na kon te statutory kana ibubog mo Berapa minit? Te lidan takaitra? Berapa te speaker minita irang meta tapon kakarayan na anawari sinoria patira kane ire ke mete te na ko wai te nasibu busi kana ko nan si kapara kanuan kanne te mananga na ko anne te minita ibukin te ri ke anaro
nga mga karaya kinakonte loko peti atira kanwan kataw manite te minita ipukinte nako on na peto yaite takanta ninga pato ira wap mo kuray kana kawara kintiri tiri kana ro rap era pa ata kangapot era pa tirita de takaita rapot nang ara ministry ayo are pon nang tape me honna ke ko are nang sirawa tamaranga sina koroya atau ni dek dek apa mah kang emotion dah ke asal mo ikai mungkin tahu te culture ke mungkin te kang te asal nak ke akan pun ini dia ini mana ngat mesum nak ko on apa dan mungkin te cultural mapping ke hari karawan te apa karawan apa te so ke te te ting ilo yak ara koraki mungkin ausah karena yo anda mungkin te maintenance ke hari na pun ka ko wa ki roi pa pun ina pun ya ina pa te kang tamarang na korok mendara ministry mungkin ka ko mungkin te ka ko wa kin roi makuria kana a korok mungkin apa re pun na naman te botan namat hari in dimiyak mga nakon suwag pa apun korok makuria kan kaya asan pa kamaniya ke aso ngayon ita ko pa pun ya manangay kana ana arawat tamanangay kana korok mendo botakin makur Kurapa teminita telitan dagala. Paya pun meta si sirak pa itu am kataw man hey bukin tupahan kay nanoy yam meta yon amap makur kurap Teminita. Bari de ministry ayo ngapun ya tanan activities akan abusen karawak ito ba kaya kang akita kang ngapun taw nang kanaro no ba ya inurakin na kitaw na tas na kono mga ra ka ibubuok ito an bubusime kang ngapun te pondo hindi kita manangay ka harang kangarang kakanuan ko kanura digi rora ke pun te karawan tanan induction training yon na kanaro na ba ari ka council ke pare kai daro de kam matay ya spawaki anang waki te tayari ari ke ya anang kakawaki bugin da pa kangati te yakinai pangan na ta ayawro ke ade nang ini kakawaki ro ya council akana po kana anang ari irap nai po Kurapa teminita te sadi de mana karena may nonos honorable Jeremiah Tawai. Sebagai sekarang ni buku kata tadi, jika kayon the project anda mahu sebagai aku wadi minta pakai orang kai, atau bagaimana jenis itu, sekarang ni busi apa kami ada bagaimana rohia, gitu ya aku sangat nota ini. Minita. Ari pa iya po sandoria mare na kibayi bayron saina banda si are mga puteta yon de tebuk to wana ke ma kana si yang ana yotai banda si tarai to tanan kolandoria ta kana gurai te setei pa nasi tarai to tarai po sandoria me ano po niya ki ay Ai te minita yang tahu minum beresin sepanjang buku. angay Kau minum beresin? President of the Honorable Speaker, that never work na you are the local contribution to the development fund at the CDF. I don't know why a PA, you know, the data to run the PA, the number 4 counting development. No, 8. 8, no, I mean, the LCTF was centralized the Frontinebo. Kurapati takumen. Sadi kerana minus. Ya, sebagai pesin apa? Iswan dia kan mesti apa? Ayo je LCDF menari. Asa kinora ni tiada yang terminta. Tahu mana persistence. Sebusi pada buku kita yok.
Women. Eko ayo di balance ari kai ka bona kene e wo no men no nang kai ye ki ka tau maniek una vari ai temon en tiri kai ke ada ngai na wo ron kan no konte tiri ka ri minari ke a tiri ka 2025 ana wo Berapa? Women. Ayo. Jadi Squani usi SMC survived but ani rate tak am chan mai sin right the outstanding when the montek and you on the finance aki ang kai the provision in the budget say you na kana ye inena secretary mas usi bas kota ke yang ani the balance survived itu usi ke pasa ki nori ya ki mai batar ngi ang kai na ka de me ani poni me ta buari ang anis ta pa sa usi ka antai pa kota dari survive ayo di minute di jangan mau di minute di era pa te tana nakapura na konte te sa te meno no se koare yagi lang inventara io a koare pon de san pon te balance de riga yore are pon da tag pa te development economy ya de te ruonde te pa yo pare então are e pure ri song apa ni me bu tanga e banga pon tau roi na kon te riga bu me ye ni girandare ngai ane de agindare te bobo ke te ta ko men na ro dari asan ka para ani yai me buat tanga o yai tanan project ke kana asan tauroi orang de ke mali yai te ri ke yo me yai ne pa ni kiran te parents in ka ya abu bo ono pi me buat te tanga ni kiran te parents in ro ni pa te repo yai ara ngai po songian te tai yo pa sina ka prima kai rai manto ki tai ka pare ya te tera ai ka kira ken kan kana sa sangkai kana koi pa ana manera que me te ni kiran te mai sare te ba buani ngal esa ika para pura te ndare imate akita me ponde sina roi ani narondera ko bunda tai ya ki pen so i pen te mai sin madare ni ba buat tanga te tai rap korapate the minute ayat sendiri severity to the issue you are namakoro on sendiri Teo kembali aku mengabun kumiangan itu wana mari kalau aku mengabun berisa minandi yon terari kan di development fund kana yarko sa sarari sa sana kumana kon dara bayari mina yaring nang kamusrawan kay Dios pa yasan buar tayo na marak may main na ikamusrawan Dios ang nasibo-sibo de sergeant pa kung nakuha ti arambo yun nakon ninari nagita pari sina kamusrawan Dios sinang nakuha yari sa kita na ito kumitang kay sa karuha mo na nagitan sibo ti sergeant lang kurapa di tasin ang kain kay yapun etera mo di tubuin na u sirang kamasirawan Mateos sa mga penendo kinakay kay hindi uwan bakantay ay masirawan Mateos